Dewi Danu Udah Adi Dewi Danu sayangnya Nadi beliang angkat teruna rasa pelih pesan aki buku Adi tuh seduaning beli ngangkan teruna gencet lah buku beli Adi ngat pakayut luan yang aneh sangat ngawinang kitunya Nadi tuh uit sangkaning meled belini tuh ngelakunan aki buku Adi tuh gitu aja pandinya Adi mangangin adikku rasa sing ada band yang lena Nadi tuh wah mula Adi tuh aneh gimana angon ampingin beli angon permaisuri ya cepat gini gitu Adi Pangasidanu putra tujuan beli senjata Nadi tuh meled beli nih pangsi Adi tuh kumadanya nombuang sentana tuh ajak beli pembekasnya nih tuh nah Rehakangacingawi saking adumun seduaning raben beli Kang Cing Wiyadi tuh yen rasa mulai maluan pesan nenten nomohang sentano ini rasa-rasa yang beli yen kudang tiban kapus betul sing pesan dadian yeun nemu anek madang sentana mirang bawa serabi
mangkin lantur cerita yang diwawasa punika kapireng mongwing bawos rabin teu Dewi Danu. Dewi Danu duka barangati Dadianya tan duga-duga sampun mawasana Brahman tieu permangkin ieu Dewi Danu. Iya tu sing madaya Nani teh beli dadianya nake buku telah sing pesan dadianya medaya beli masalah buka gitu beli melog titia Nadianya nyekale pisan rakan beli tau melok nake buku tia tuh kenten beli Kang cing awi ku renan beli nan cuade Kang Cing wih mula kejatenya unan beli to kejatenya beli bakat matia sangkaning sing tawang nake buka kelah doa winanya jadi tanpa sangkan matian lah gitu nyendu iya tu sing lah nah dadi pedas ban gelah narke Kang Cewi sing pesan dadianya yang lah nek madam pelih itu nyen beli